والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga rabbiin nagayaa wal nu garsiisee cufa keenyaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbii nu haa guutu. Haajaa teenya tafacaate rabbii walitti nu haa qabu. Addunyaa fi akhiratti rabbii nu haa milkeessu. Addunyaa fi akhiratti rabbii jiruu gaarii nu haa jiraachisu. Umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii nu haa kennu. Warra amantaa islaamaatiin dhaabbatu rabbii nu haa godhu. Warra amantaa islaamaatiin taa'u rabbii nu haa godhu. Warra amantaa islaamaatiin ciisu rabbii nu haa godhu. Nu cufaatu ambaasaaddara amantaa islaamaa rabbii nu haa godhu. amantaa islaamaatii fi muslimtoota rabbiin gararree godhee rabbiin haa agarsiisu. Nama fadhe amantaa islaamaatii fi muslima hamtuudhaan nama barbaade kaa'inan man kaan haba'an mansuuraa rabbii isaan haa godhu. Akkas jechaatiti gorsa bareedduu gabaabduu takka. Kayfa tastatii'u an takuuna min khayri nnaas, akkamitti irra caalaa ilma namaa ta'uu dandeessaa tajechuu irratti deemti gorsi arraan tana. Akkamitti irra caalaa ilma namaa ta'uu dandeessa. Waanuma bareeddu hadiisa babbareedoon ammaan tana yoo rabbi jee isinii himuu keessa yoo tokko isaa gootan nuti cufaatu insha Allahu ta'ala akka qur'aanni jeetti akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ja'anitti irra caalaa ilma namaa taana nu cufaatu rabbiin irra caaloo ilma namaatirraa rabbiin waa godhu. Allahan جل جلاله قرآن كيست يرون فارس مال نجي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم إسنينكم تاتنيجر تنيجر خير أمة الرجال توتا تاتنيجر تنيجر أخرجت للناس أظهرت للناس المناماتف ور mullat ilma namaatiif warra mullat irra caaloo wanni itti taanes ahbaabii fillah waan nuti bifni keenya bareedaa ta'eefi miti, waan horii qabaanneefi miti, waan nama dhadheeraa taaneefi miti, waan jaalala rabbii keessatti beekamaa ta'etti waan wal ajajneefi, waan ma'aruufatti wal ajajneefi, ammas waan hamturraa wal dhoowwineefi. Kana cufaatu maaltu walitti nu qabe? Allahatti amantanii nuti irra caalaa ilma namaa ta'uun waan sadeen tanarratti jechuu obboleeyyan keenya. Irra caalaa namaa taatee dubaree mas'uulummaan kanurra hin jiraanne isinitti ni fakkaata? Hoggumee ka fakkeenya akka walii fudhan madarsaa takka keessa daayirektaraatu jira, barsiisota jira, sekreetariitutu jira. Jara kana cufaatu caalmayni isaanii tokkoo miti. Hojiin sekreetariin dalayduufi yookaanu tamallaqa fuutu dalayduufi daayirektartichi mas'uulummaan isaanii takkaa miti. Ammas akkasumatti sadarkaan isaanii takkaa miti jechuudha. Daayirektara irratti hojiin jabaatti waa hunda godhuu qabu, isa yaada addaatiin ka dhufuu qabu. Daayirektara faayinaansiyaalii mallaqa isaanii akkamitti maaneej godhuu qabanii qixxaa kabaasuu qabu. Daayirektara jechuun isin callaa fuutee amma namaatu jira xiqqoo eeggadhu yeroo namni ba'ee seenaa waan akkanaati. Mas'uulummaan isii xiqqoo jechuudha. Tanaafuu irra caalaa ilma namaa ta'uudhaaf yoo nuti barbaanne wanni dura godhuu qabnu maali nu beetanii? Nama fayyadu ta'uudhaaf, nama miidhu odoo hin ta'in nama fayyadu. Kanaas ka akkana jee irra caalaa ilma namaati sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. الرجال المنماجي خير الناس أنفعهم للناس. نما فيديجي الرجال نما فيدوا أبليسو وام ميكاني نما فيدوا دنديس lubbuu teetiif barattee barsiisuu dandeessa. Obboleeyyan kee eela hin qaban bishaan asii oliin nu cufaatu yoo dhuunfatti dheeyinee agaruu baanne sooshaal miidiyaatti agarree jirra. Anaa fi ati boombaan guyyaa takka ni jira
guyyaa takkaas hin jiru ganda namaa yoo dhayxanii ilaaltan ammoo amataa gadaa hin jiru boombaa san namaa baasuun wahii fooyyeedha obboleessa qaama itti dhiqatanii masgiida guyyaa jumaatti dhufan nyaata isaaniitti godhatan yoo madda baasteefoo eeyiruu isaanii bishaan obaafatan khayruun naasi anfa'uhum linnaas irra caalaan ilma namaa nama fayyadu yoo ati horii qabaattee horii saniin baasisuu yoo hin dandeenye maashina san namaa kireessuu yoo hin dandeenye Allahan jalla jalaalu hawaasa kee keessatti yoo qeebaltii sii kennee beekamaa si godhe beekamtii teessaniin ilma namaa fayyaduun nama fayyaddi bar yoo as bira namni tokko dhaabbatee namni akka gaariitti hin beekamne aboo hawaasa keenya kana nama rakkateetu jira gargaaraa yoo je'eefi sheektichi ustaadichi beekamaa ta'e dhaabbatee yoo nama gargaaraa jee takkaa mitigaa isa amantii isaa beekan dhugummaa isaa beekan hawaasi cufaatu gargaaruudhaaf irra wal fixan tana yoo goote gargaartee jirta irra caalaa nama taatee jirta beekumsa qabdutti nama fayyadde irra caalaa ilma namaati horii qabda miskiina ni doroomsiteeni isa fayyaddee jira gosuma faayidaa taateen nama fayyaduun irra caalaa ilma namaa nama gootii talammadaa jaalawwan kiyya ka islaama rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله أكرم من حديث عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وجل لمدى قرآن لبوتين بر نما برسيسونس الرجال علمنا ما نمقوتي خيركم جالان كيسن فيلمان كيسن من تعلم القرآن نما قرآن برته وعلمه قرآن برتسن نما برسيسه ور قرآن لبو إسانيتي برته حواس إساتي متي الدنيا برسسني ربنا واتايسو مالفغا جچچو فاتو بر صدركا قبامتي جچرا الرجالا جچا كته جچ ربيتي جل جلال ربي akka caalmayni rabbii uumaa isarratti olteetti kalaamni Allahaatis jalla jalaalu kalaama cufarra ka caalu maali qur'aana obboleeyyan kiyya keessaa'uu zamana kana keessatti yoo amman tana laaltan ajallakumullah ulamaa'iin gaggaarin numa jirti beeytee rahmata rabbiitiin garuu ulamaa'iin dhumaa jirti tun alaamaa qiyaamaatirraahi ammas في أمس جالو وانك يا كإسلام علمنا ما كن أكا غوجونو تنجارن أنا ولين جرات إتديسي تريكاسا أنا ولين جرات يولالتي غوجو ستجار علمنا ما كن غوجو أكا نتي هنجار جلابه دام فتنة الشاوابي فتنة الشبا قرآنها كبنو لبو غنيافيس لفظي الأنتوس معنى إساتيس تفسير إساتيس تلچچو تجويد يوتيس علماء تيني جل تيني قراني يرو نتي قرانيس الجنة سلاني كرامنا ديمو متيتي نما قدوس جولة تتقوس ورهم بين ولتك أبني هاكر راسسنون سننجا أما نمك أنفتشيس حافظ القرآن تهي غرين كينيا جوزة ديدا ميشان كحفظ كان أمو ديدم كحفظ كان كدشن تربة شن حفظيتما صلاة لبو إساتي صلاة كرامنا إسا غلابر شيم أونيوني سننجا أبو أكم اتسال هنكا الله جل جلاله بكم سستي قديسي سيبلافيسين هم ستي دعوة ودوك أبدابر ملي أني حفظي جرتي نرابوتين ننجرو يوكانو رغا رسول صلى الله عليه وآله وسلم جالچون بو ایسا جرتی بو جاللتی تا افانیتی والله تا اکا اما خلقین گوتے امتر را ولید باتے مویلود گوتے بھی شبستے بیچیسے سنی جاللتی آیت تکتن الرابیتن دبر ساجے بر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث امام البخاری سیسا کے سفدے ایب اللہ ثرا
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلغوا عني ولو آية أي ولو كان ما تبلغون به آية والنئس دبر سدن آية كل تاتو نرى جيسا جيور بلغون أمر أججا عني تشريفا كبجادة أن يرى دبرس نما أنقو وتتيك أمر دبرس سيدي الرجال المنا مات الراهي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم آية تخفيفة قل هو الله أحد آية كبر قل هو الله أحد نشوفاته هفزيسي كبر آية أفر بيت جيتو رسول صلى الله عليه وآله وسلم آية أفري متير آية كان الراجسي حافظ ابن حجر الأسقلاني طيب الله ذرا حديث بردو تنا يرو إسمال جيني بيتر أكا بكم سكون هندا بمني برتك أتيس آية تكبيت حديث تكبيت نفجأسي كان ستكبا نفجأسي إيجاسي حديث نشوفاتو بكتشوفه أمان تنبر ولين نقاب مجرا سنين ولين حواسني وما تكا تغبا واي أزاياتين سيفيما تربين جيفي تحواسني أكا غودي متى سيدو وان سنجا وان تكال لغي نشوفاتو خيركم تعالان كيسن من تعلم القرآن وعلمه نما قرآن لبو إساتف بري نما برسيسي أو ربي نفالافس آمين جت مولا مين جت اللي جتته ما أكا خلقي إنقودتين وبلسو يو خلقي في برسيفني ما بر ورا حرفي نما تولچسانو إن بيتو ورجودك يجودك akas jechuun san ani harifa naman gootu tun agari wallahi harifa naman gootu in agarre kunuma taa'anii nama komachuu takka istaayila kiyyarraa waan naaf hin taane akkunuma teessee nama komachuu takka naaf hin taatu bakka gurbaa sanii yoo cufuu hin dandeenye maaliif komatan maa komatu aboo warri abaluusan warra bid'aati marre jechuun san ati warra sunnaa sin gootu war wallahi sin gootu yoo bakka isaa cufuu hin dandeenye maalirraa hamatta gurbuma sanuu qabdee yoo qaraasiste yoo ati arraawulii bar harfii aynii fi aayoo hin dandeenye ati qaraasisteen arraawulii halfii san likkitti jaabar garuu teessee jechuun san hariifa naman gootu hariifa dhugaa sanaa taanuga hadiifnummaan arraan tanaatuu sanii bar إبادات ينكسرتي عاقلة هاتانو خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدفات بريدو يسيت الرجال علمنا ما يوتوه فين جالو وانك يك إسلاما نما عمرين إسات إيرتي دلغان إسات تولتس الرجال علمنا ماتي ور عمرين إساني إيرتي دلغان إساني تولتر ربي نواتايس غربات كاتو غم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث غباب سنيتم في صحيح الجامع أبي بكر الرادف رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من خير الناس غربان غم نبي رفيت صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجما الله أين يوتو الرجال إلمنا ما جاء ما جئ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وحسن عمله الرجال المنما نما عمرين إساء إيرته هجين إساء تلته أما اللي دعائن نقول ور عمرين إساني إيرته هجين إساني بردر ربي نواتايسو أمنتا إسلاما كيسا تتلجون إرغدو كناني كيسا كناني قدون تمي أمنتا إسلاما رتلجون أمنتا إسلاما رتلجون umrin te erate hojin te baredun ya Allah amma sankesa nasabuhu kadhalik wala nuzakki ala Allah ahada akka amma allamatu adam tula tayyib Allah farah amata dibbafi kudan amanta islama kesa jirate alim tuci rabbani guddon kun umri isaa guutuu beekumsa barachuu fi barsiisutti nama fitu yoom ilmii eegaltee jennaani anaa amata 12 ilmii eegaleeji ilmii keessa amata meeqa turtee jennaani barachuu qofa amata 24
yookaa amata 25 qara'ee jira. Amantaa islaamaa amata 68 qaraasisuu ture. Eessa jirti boo ishee kanaaf takbiirtan? Ama 68 ajallakumullah. Wanni ajaa'iba namatti ta'u san keessaa bar fanni takka yeroo qaraasisu manni guutuun isa biratti qara'ee jira. Darasaa isaa abbaa qaraasisee jira. Abbaan ilmi isarraa barbaachisamu qara'ee nama biraa gisee deeme abbaan ilma isaa qaraasise. Ilma isaa qaraasise fanni tana ammoo allaamatu aadam tuulaa bira dhaqii jiraan ayyaballahu faraa achirraa qaraa. Mucaan kunis yeroo fuudhee dhale mucaa isaa qaraasee tana deemiti sheeka shookewwanii bira dhaqii qara'ee jaan abbaa ilma mucaa ati akaakoo taateef nama qaraasiseen sin jaasaayi. Man qaala umruhu wa hasuna amaluhu irra caalaa ilma namaa jechuun nama umriin isaa dheerattee hojiin isaa toltu yoo firqaan jajalloon hawaasa muslimaa ka Itoophiyaa kana shoororkeessuu fedhan dura allaamatu aadam tuulaan qaddasallahu ruuha maal jee dhaggeeffate raddii dura ka godhu isa nama biraatiin ka dura godhu sifaa isaa keessaa takka maali jaynummaa Allah irratti jalla jalaalu laa yakhaafu fillaahi lawmata laa'im komii isa nama komataa ta'e hin sodaatu. Urruqeen social media keessa isa arrabsanilleen xaxxeedhaan siin jaabar gaafa ati akaakoon kee afaan oromoo haasa'uu itti qaanfatu sani allaamatu aadam tuulaan ayyaballahu faraa hawaasa isaa afaan oromootiin qaraasisuu ture. Maal jettaniin boo dubaree xarraqqeen takka lafaa kaatee sheeka kanarratti nin dhadheeradhaa yoo jee hayyamani gootaniifi aboo anu jiiduu arabiinii fuula isaa balleessaan siin jaa gaafa sodaattuu sanii yaadattu gaafa san dura fatwaa kakannu isaan siin jaabar firqaa jalloon yeroo baatu isaatu dura dhaabbata eegasii ulamaa hin cufaatu raddii gootiin siin jaa gabaabdutti jaalowwan kiyya ka islaamaa irra caalaa ilma namaa yoo ta'uu feeni abdiin qaba nu cufaatu akka ta'uu feenus ammallee du'aayin nu godhu nu cufaatu hortee duyda keenya keessaa baatullee rabbiin caaloo ilma namaatirraa rabbii isaanaa godhu nama umriin isaa dheerattee hojiin isaa toltee fanii imaan siin jaa islaamumarra dhalachuun qananii takka qananii tanaa waliin ta wal qixxaattu hin jirtu jaalowwan kiyya islaamaa hojiin namaa tolu da'awaa godhu ilmi barachuu nama qaraasisu hawaasa ofii fayyadu horiin qabdu beekumsaan fayyadu beekumsaa fi horii hin qabdu sagaleeteetiin fayyadu waan dandeesse hin fayyadu tan ta irra hedduun keenya irraanfate jaartii ofiitiif gaarii ta'u amma namuutu nama rabbiin rahmata godheef malee nama biraatiif gaarii jaartii isaatirraa qoban qabu warra fuudheen baana wandalaatti ammoo rabbi singilirraa isin haafasu Facebook irra singilii jettan san rabbiin meeriiditti isin haa jijjiiru jaartii ofiitiif gaarii ta'uun irra caalaa namaa si gootu ka akkana jee hakimaa sanii miti irra caalaa ilma namaati jee sallallahu alayhi wa alihi wasallam sallu ala nabi lal kama fi alhadith alladhi rawahu al-imam at-tirmidhi fi al-jami' wa ibn majah fi sunani wa ibn hibban fi sahih وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث ابن عباس وعائشة عليهم من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وآله وسلم في لما كيسني والرئيسات أسبت أهلي maatii isaa haaskaa isaa jechuudha anis maatii biyyaaf irra caalaa keessanii jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akka nabi Muusaan alayhi salaam rabbiin jee fasaara bi ahli ay zawjatuhu gurbaan gaariin san ni haata godheef isiisan itti baan bar jecha tana ammas kanama ajaa'ibu
الرجالة إلمنا ماتي توكنا جي صلى الله عليه وآله وسلم جارتي تينيا نما غاري تو مسروق تابعي قد رحمة الله عليه رحمة واسعة يا أمة جين جبت عائشة بان رضي الله عنها رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يرو منجرا كيستي مال قدني جناني حاجة ماتي إساني كيس جراتني جتين صلى الله عليه وآله وسلم أنن علم تا إساني فابر بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أجائب نتات نين كان فتاه بر كوبي إساني تسلب مساني في ودتن وچو ساني تسلب مساني في ودتن ني علمن يرو أذاني كرا مسجدا ديما جتين جارتي أوفي من كيستي غرغارون ilmu irraqabun arrantana naqana manatti hin godhini hoteela deemnee wajjinyaannaa jechuun irra caalaa ilma namaa sigooti mana kee keessatti jaartii ta'e yeroo isiin faxara gootu ati makaddaasan tarrisuun bakka itti raftan ansoolaaleesan dachaastee bareechitee afuun dhiirummaa ta'e sirraa hin waraantu inuma gootaa si gootiin sin jaa obboleessa gootaa si gooti dhiira guutuu san si gooti waxaxeen jaartii isaa ka xiqqeessee arrabsee saahibootan isaa biratti kabajaa fadheen sin jaar saahiboota isaatiif jimaa urata qarshi kum takka 500 fuudhee jaartii paasa dallaa ka nyaachise haada xarraqe qolloo dura mindaan fadhaa bar ajiriin fadhaa unnoo ajirii ta'e jaartii ta'eetiif gaaroo minni ta'e jaartii ta'eetiif obboleessa ta dhiiraa guyyaa biraa isiniimu shamarranis rabbi isaan haqa ceelchu haqa jaarsaa balleessanii jiran tana guyyaa biraatiin siimu waa hedduu takkaan na jiraa bar kurxummiidhaan ta'e ni beeta bishaaniituun na keessa jira siraa waa hedduun jechuu fadha waan garii qabeetumaan kiisha keessa kaa'eef irraa moo rabbi jira jee nama gaarii yoo ta'u beetan gaarummaan dura eenyurraa hin beetanii warra jaartii qabu jaartii warra jaartii hin qabaanne ummaa qabda ummaa teetiifin isiniin jaa warra haadhaa fi abbaa qabdan rabbiin haadhaa fi abbaa gasan umrii dheertuu rabbi haa kennuuf tokko isaanii yookaanuu lamaan isaanii yoo isinirraa du'an ammoo rabbiin rahmataa godhuuf warra fuudhe ammoo addunyaa fi akhirattuu beerran keessan waliin rabbiin jannata keessattis rabbiin jaarsaa jaartii isin haa godhu warran fuune rabbi isin haa buusu awoo qaxarii takka rabbi sitti haa qabu silaa wahii rifeensa firiis godhattaa boo normaan akka gayyaa kana murattaar borcee xiqqoo takka illee ni baasa turte amma duubaa fi dugdi keessanii beekamu warra takkuma ummata chaayinaa rabbii isinirraa haa jijjiiru tashanaffaat tanumaanii gabaabse silaa waan kudhanii wanni tun nama rabbi sodaatu nama qulqulluu ta'uun irra caalaa ilma namaa nama gooti attaqiyyu naqiy isa rabbi isaa eeggatu isa qulqulluute حديث حافظ ابن ماجه سنن إساء كيست فيده بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من خير الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم مخموم القلب وصدوق اللسان يا إرجما ربي الرجال المنما أينو جئدي الرجال المنما قافت صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله الناس بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما جين مخموم القلب وصدوق اللسان مخموم القلب جتون جباب دوتي نما ربي صداتو نما أفان إسا أقام عليهم دبن جتون أجاي صحابان عليهم من الله رضوان يا إرجما الله إسا الراتني إسا أقا دبتسن نعرفه نبينا فصدوق اللسان نعرفه فمن هو مخموم القلب مخموم القلب ينكنو إن ربي صداته أين جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم هو التقي النقي إن زنو التقي إسا ربي إسا صداته مخموم القلب النقي إسا قلقلوته الذي لا إثم فيه إسا دلين إسا كيسا هنجراني ولا بغيا رورون إسا كيسا هنجراني ولا غلة
jibbinsi ka isa keessa hin jiraanne walaa hasada histiin ka isa keessa hin jiraanne aboo rabbiin sifaa tanaan nu haa badhaasu. dhageessani attaqiyyuun naqiyyu isa rabbii isaa eeggatu isa qulqulluu ta'e alladhii laa ithma fiihi isa diliin isa keessa hin jirre walaa baghiya karoorroo namatti hin goone walaa ghilla ka jibbinsa namaaf hin qabne walaa hasada ka nama hin hasadne. oo sifaan tun jabduudha moo jabduu miti? oo rabbiin nu haa laaffisu ba yoo inni laaffise laaftuudha bara isumaan namaa laaffisa aboo rabbiin nu haa laaffisu aboo sifaa jahan tana rabbiin nu haa badhaasu bo rabbii isaa sodaatu qulqullu diliin isa keessa hin jirtu roorroo namatti hin godhu jibbinsa namaaf hin qabu naman hasadu yoo aboluu harkatu barqoocee dhaweeti hin geenyeeni isa waan akkana yaa rabbi itti ida'eef barakaa keessa kaayi akka isaaf tolo ooltetti yaa rabbi anaaf tolo naa oli jaan mu'minni akkana yaa rabbi isarraa fuudhi anaaf kanni qaanyi sheema obboleeso sheema kamii kana jettawu itti mallisi villaa takka wala saabbiyaanittis itti ida'eef adaamattis godhiif finfinnittis godhiif nutiifis godhiif akka ummata miskiina saniin ta'inaa malee yaa rabbi isaaniif kanni nuu kanni takka nagarre isinirraa nu haa kannu nama kana geessi sadaqaa kana ta'e nagarre rabbi namarraa jijjiiruu bootan arraata toluun hin jiru akka isa dhash gootetti anaas boru dhash godhee sadaqaa kannatu na godhu dhosu ise isaaf kanni anaaf kanni hoo nama keenya ganaadha hoo bismillaahiidhaati waan meeqaan isinii mee qubni xiqqoon takka boo jaha jettanii waan meeqaan isinii shanan lakkaa'uu ni dandeessanii dha dura daqiiqaa 25 moo kanaan haasoo caljeetumaan haasoo jira ta dura maaliin jedhe haya sheekha isinumaat deebisa sheekhni ta duraa deebise khayru nnaasi anfa'uhum linnaas ta lammadaawo khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allama ta sadaffaawo man taala umruhu wa hasuna amaluhu ta afuraffaawo خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي تشنفا التقي النقي جنان دي بسيبا أكسي يورين دوغا كنا ربي راهي يدو غوري همين نفسي تياتي شيطان راي كرا بريدا كان اسي يادا كيسي ان توجه چودا بر الله ني تفهم اسني كرا جنتا دي دل اسني تي انا بيد جهنم كيسه والياذ بالله ندر بر رايس الله ني تفهم انس كنين تبد اسني ورد گيفته ورد لك ربي نواغو نچفات ربي يا دا مراد كن ربي نواغو حاجات ني تمچ اتر بولت نواغو الدنيا في اخرت ربي نوامل كيس الدنيا في اخرت ربي جرو غاري نواجراج عمري ديرتو بركه عبد الله غاري ولي ربي نواخن إخلاص في اتباع في صدق في استقامة ربي نواغن أبو ربي ندن دهاتي أمنتا إسلاماتي بمسلم توتا غرر غودي ربي نواغرسيس أبو ربي غرر غودي نواغرسيس ورا أمنتا إسلاماتي نبت ربي نواغن جچم أي كينيا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي نواغن ورنو رادو يشفاتو ربي رحمة ساني فاغن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.